Itu. Tapi ya kui bukai penjelasannya Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang menulis kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ternyata angka narampe Imam Nawawi dan juga ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Maka ternyata sholat sunnah subuh ini, sholat sunnah subuh itu memiliki keistimewaan tertentu ketika kita membaca 2 surah. Tapi siladaki apa pura lautes mabela-bela ala barangi subuh membaca Al-Insan, kemudian amma yatasalun dena dapi apa pura lautes ai de maliwala de watu na angka sikiri okoro palawangan nama kanja yamalkan koto pura masampaja sunah subuh subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahalazim. Makanya Nabi ta kalimatani habibatani fil lisan zakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Angka 2 ada meringan na lepaka lillah matana timbangan na kosorimonri na poji yang maha rahman. Kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi ini kalimat makadami hak desae matana timbanganna maringangi pau. Itu magampangi baca na matana timbanganna. Tapi ya kotomelo mak bilatana angka sikiri dia naga cautana. Apa nabi tanah makada? Inilah sikir yang paling berat timbangannya. Kega subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsy wa midada kalimati. Iya naruh palimatana. Apa dia pagagah desa bicara sikiri kami nama tanah kecuali ini. Komelo imatim batau itu pada mi resa itu angka resa kami nama tanah kata tu maringang itu mak mati ya sikiri maka nabi sikir yang paling berat dia naga cau tanah subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsy. Saya ambil yang lain. Angka C di kalimat sebenarnya itu pengakuan. Allahumma ghafiratuka auzi min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Tak apa lagi. Allahumma ghafiratuka auzi min sunubi. Puang adam pengetah lebih malom masakai nanya dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Pamaseta mi puang malada uharapkan lokko risininna amalaku. Cica piu pakoling. Allahumma ghafiratuka auzi min sunubi. Puang adam pengeta malom masakka inanya dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Pamaseta mi puang walada uharapkan ridalanna sininna pakasiwekku. Menurut penjelasan ulama termasuk Habib Umar bin Hafiz, termasuk guru Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, ia nabaca akatallu tawiyah sininna dosaina jamaah seso mancaji dan pengamanang ipuang Allah Ta'ala narubai mancaji pahala sininna amalan nang kena pigau na pancaji pakkamasi ipuang Allah Ta'ala rilalanna atutunganna. Jadi ia perlu tak apa patutu iya kaya batu dibaca mimpi matindro atau ia kode namanya matindro pura masa pajangisa ia tak pura masa pajangisa tapi makan jalada ko meki matindro apa dia naga dosa ipigau imonri na tindro itu angka katau matindro madosa kade kaga to iya na tu ampai makada annau mutarkul haram iya tu tindro na palepa tay pole anu harangnya jadi dia tu gaga jama-jamangi jama pak kecuali matindro nas dosa lama de gaga apa ya koto masampaja wa di mopi madosa ya nadena lampu lakai koto roko ya na tu panga kami nama kalasi nasa nabita itu tapi ya ko matindro ki kade ga dosata. Makanya itu nak kena tahu pandrito tindro na tahu mapuasa ibadah apa dia nama dosa. Jadi deto sinawa dial konsensus ya rumah kada atindro bawa no materu de tapi ya ko matindro dia nama dosa kama kiro hanya na tu nak kada anomu tindro na tahu mapuasa kan al ibadah okiro mala dasar
apa si di mi jama-jama pa na dena to madosa matinro mi iya ko to mangaji na to salah baca to madosa sa to masampaja na kalese-lese paringarange dosa ya tu baca dena suku dosa to ya tu ka dena suku garakange dosa to ya tu ampai istighfar ki akatalu ko to pura ma bersalang kango ko mi romonro jadi dega ga jama-jamange to mak balu malada pa mandari maraja bata-bata masih kiri ya sangale mandari mopi matinro tapi ia na tinro tawe ina dia gaga. Nah, makanya ia tu tinro tak bagi telu angka tinro make palang kega tinro make palang tapakanja kita linanya aja tema tinro bawang apa ia ku ia tapake siage ta tema tinro seko tu terhitung masampajang tinro na tau istirahat na sabab pure masampajang untuk mengistirahatkan diri supaya bisa sholat dengan sempurna itu jadi ya kau pura ki masampajang isah pura ni mandranre maka dawe meka istirahat beje moto ka matu masampajang pening siaga tak matinro seko tireke sampaja sunnah itulah tidur yang berpahala. Yo pokolo bawa mi matinro ai maka dito parita de na lolongang itu. Jadi ye niahe nia non ye. Maka dia nyampai matinro ka masija apa supaya moto ka matu masampajang peni. Berarti tinro na ye teh untuk ibadah. Tanya tinro bawang. Ayeuna ro yasa tinro malisa. Itu ya. Yang kedua, tinro na tau istirahat na sabab pure makasibiang. Pura ki masampaja tahaju na matakoki to matinro. Iya na tinro mak barakah. Na sabab mengistirahatkan diri karena lelah beribadah. Yo pumiko makato baitai na tinro setami itu. Itu jadi tapi angkato si cek de koto biasa kak mapangewasi baguru tak tapi pura maniro tak kajan nak maka da cucuk to je rona sange maka da kega masarolabbi kega yase aja na masarolabbi ya kega malolo ngasitonganna tau matinro ko makato baitawe nanya to macurita tanaman away kang angka tahu maka to baninte na tulimanan na mo pa tulis sikabi namana saya tu kato bay sampajang iya nak kato batawe tak bicara berarti de gaga apala jumata lolongang apa mak bicara ilalah sampajang ija begere ke kana maka dia ko ya matinro de nawan na walaupun ini hal de gaga makanja itu matinro kakurangan to tapi ya ku imanta sapi ya ko matinro itawe ko makato bai tawe narapa mo ori na ko lantai itu tidak batal wudu na sabatannya tinro batal kang ijenne ko manuri manta sapi kemungkinan ini wadingnya terjadi koto matinro na deni sadding sehingga maka metu itu ko matinro dena saddingi sehingga ya ko tudamui rapa mui ori na ko lantai ya tidak masalah makiro pendapat ni manta sapi jadi itu sampai manta sapi nang katau mak juma na matinro dia tu na rusak jenena iya mi ko matinro liui atau sandrei na taraka ori na batal ko ni monroy itu jadi apa angka hadesa mana sasa hadesa man nama palja tawada na nigi tau matinro lo mu ajenne tapi na perhatikan sahabat maka da pikku yero ko Makkah ko Madinah madari pura masampajang mangaribi na tudang matinro mangaro-ngaro sana bangis sa teta pamoto masampajang makiro berarti maka do ya ko matinro liu ini iya na matinro liu apa de na sadingi ko matui sehingga makiro batali itu ukiro nala dasar jadi tidak semua itu makanya tapi bahaya tu yaitu ampai katau bae de nawadi malampe pamakre manta sapi ya nang katau makato bana malampe katau bana gara-gara lampe na katau bana matinro tawe madosa ipakatau bae ternyata matinro madosa karena dia melanggar sunnah apa ya ko alim piki itu malampe isampajangin ya katau bae ina ia toru mancaji konsensus maka da sunnah hukumnya lebih utama narek ko malampe isampajak juma'a ini ya katau bae
Iya mematukoy buka ni bo katobana na bitta apa angka satu no kita upandrita katobana na bitta mapamule pamula latu matena debe matoga dapi pitu menne 5 mi menne kami na matandre katobana na bitta kui bacai